Ngai thatu te chebai le vek ole tun tuma kan case clear ho tur le ngai thak tura chuan kan ram India rama Noida hmuna thil thleng kha I han bi chiang ve lok don ti ang Noida hi Uttar Pradesh state chung omni in India ram khopui thin khate zinga ruwa manna fil tak noya khopui din te zinga pakhat ani a he khopui atang hian chanchin mak tak tak le tol thana rap thak tak tak te polo thleng pho to in he kan chanela tang ngei po hian arusi talwari tha ani dan chanchin po kan ron tar lang to ani kha tunchuma kan video thler ho tur po hi Noida khopui chunga thil thleng thoni in Delhi High Court ukil Renu itha ani dan chanchin kan ron tar lang le don ani Noida khopui chunga sector 30 house number D40 a hian Nitinat Sinha li anupui Renu ite chu khosabe in Nitinat Sinha nupui Renu hi kumsomnga paruka upa dan lamshimi ni in Delhi High Court a ukil na thokina omeka apasal Nitinat Sinha ero IRS Indian Revenue Service Officer ni in 1988 batch ani thunga tarlanta kang khan anna awangin Noida a annu pa hian khosa in anfa ti hi puitling vek to anni a anfa pa phei chu America a na thatak thoka omin kum khata voi khat chol manga a ho thin bak chu India rama omngai tamiu lova tin anfanu po sarkara nangit anei nuwa mundanga pasal nei na om to boka ye chuan hetia annu pa chawa anom nu hian vandoi thak takin nu ber Renu I chuan cancer natna vein kum khat chung se chu cancer en kolna alo dong to a amai ro chu hon engemaw chen office po kai thelawa a om nuwa thatlam pan chhozelin kumin kumsang ni somni pathum April tha atang khan a hna azom le thei chanta ani kan thulak nei na tarlan danin hun engemaw chen atang khan annu pa hian in hmu thiam lona an nei nia soi ani a chuti wal chuan kum upalam to anni awang le tu le fati po nei hial ani to awangin kot em chu anin thlak lo nia tarlan ani thung nima sila chutianga anin ti thiam lo thin tak zeu zewa chuan mundanga om an fati po in an ngai toina kha tokin chanchin ngai changin phone kal tlangin an bedeu reng thina anni ba ka an chung le khat nai vai te po in annu pakar borok chhia chu siam thatumin ma an la ve reng boka ti chuan kumin September ni som kumsang ni som ni pathum ron in her chhuakin nidanga annu le pati an bia khun pa ngaya an phonu mundanga pasal nei to awanga omta chuan phone a biak tumin anu zok Renui phone number chu a delta a nidanga chuan an fatin an ron call reng rengin atlang pui thoin phone an ombo sante ani lemno chuan phone alawa thin kha ani a maze himinia ero nu be Renui chuan phone ala thei tlat lo mai voi khat mai du tok lavin voi thum lai adal non le a mase chu ta po chuan phone ala la thei chang reng reng lo amai ro chu engemaw thil awanga anu chu boya ngain afanu chuan phone chu da in tlailama biak le tumin ruwa manna asiam ta a nima sila tlailam aron ni chuan anu bok chu adal non le a mase hemi chompo hian ama ang thowa phone la tu omlavin aring zole ta thak maya chumi ani awang chuan apa Nitinat Sinha number zok chu adai le a amai ro chu apa po hian phone chu ala thei chong reng reng lo ani nima sila an phone switch off em an lani lo awangin atira chuan ngai thatlo na po la nei lavin ni ni chung se chu tiang chuan anu le pa te chanchin hria tumin abei thina ma se chana engma mu thei chong lo ti chuan ni chung zet mai phone lo chhon tu anu le pa te o ka hria tur om talo ta chu ngai thatlo ruk na nei tanin engemo chan lian tak omin aring tatlat maya amang ang chuan Noida a khosawe tho anu u nau pa aputia chu phone manga bia in thil omdan le anu le paten phone call an lak theilo thute a shilba ka a thei ang anga lo ngai venturin angin taringot maya ani po chuan chutia a ute nu pa in phone an la theilo ve ve chu ummak ati in a shethiam lo hle a Renu u nau pa ti chen in hi Nitinat Sinha ti chen in atanga kilometer riat vel lai hlani in thil omdan chen tur le thli thlai turin Renu u nau pa chu awakal ta ngal wata mase awa thlen chuan an chena main gate ba ka kongka pui chu tala a alawin kalawangin ani puin engemaw thil fel lo le dik lo oma rinalian tak ani ve tatlat maya
hei wang hian police lampun mai chu tha sia in arang thei ang bera complaint thelu chu tumzuin chuta chuan Nitina Sinha ti nu pa chu September ni som kumsang ni somni pathuma tanga biak po thei ani to lo thule anom na chin shiat ani lo thu ziakin a thlenta a chuti rwal chuan an phone ero ala in switch off lo thule biak an tumpo a ala in ring thote po complaint a hian a ziak tel vek bok ani ti chuan police lamin complaint an lo register saknu hian Noida SP Haris Chandra chuan thupek le chuak ngalin anaw ti chu Nitina Sinha te nu pa mobile phone location zerchian nei torle an chena veng vela CCTV omlo te thi thlai turin a hriat tir ngala wani thak takin mobile phone location zerchiana anena chuan an ommek na Noida khopui chunga sector 30 house number D14 na avek mu chwani in CCTV ero an chena inbul naya hian omlawa amairo chu an chena in atanga hlawak lawa a omthung heti lai hian chung kolam chuan police lamde chu chakzoka malak saktorin an lo norve reng bok nen Noida police chu September ni som kumsa ni somni pathum tlai lamdar saria Nitina Sinha te chena in sector 30 house number D40 ya kalchelin thil omdan zerchiana anni takngala police ba ka hian rene chungti lampang po police nungzoi hian kalve in Nitina Sinha te chena in an bathlen chuan an kongka pui chu tala in alo in kala hetia kongka puya tala lo in khai an mu hian renui chungde chuan tala chu chhutchiat mai a thalo mo ti in police lamde chu an rona chu police te lampo in thamai sha in tala chhutchiat tum chuan ma an la ngala a mai ro chu tala chhutchiat da tur manro an nei mai lo awangin manro tur ngai to in renui una pa chu aboi ngal chara darkar khatnuwa anmamo manro tur chu zong mu in kongka pui tala chu police kai shwaina hnoya chhutchiat ani don ta ani atir lama kan tarlan tak ang khan kumsom pangaliam ta thil thleng tlerol pakhat arusi talwari pokha Noida sector 30 a tho hian an chena in chunga arwang mu ani a chumi hnuwa an mirin helber an ompui ni pali tlangwal chu chin shiat lawa omin ni hni velai abo kha ani a amai ro chu in chung kongka tala a alo in kaltlat an chhutchiat nuwa rin lo le be se lo takin chin shiat lawa arusi ruang an hmu nuwa bota an ompui ni pali tlangwal chu in chung chuata alo le drink ti an hmu ani kha khang thil Noida sector 30 a lo thleng ani to awang khan anni po hian thilrap thak tak an u te chunga thleng ve thei reng ani ti an hriat awangin tala chhutchiata in chunga police kai shwaina hnoi lo chu an du dan ani bera kan tarla tak ang khan Nitina Sinha te nu pa hi sarkar nalian thokve ve ani awangin police lamte po in an ngai pui mo hle ni in alang hetia Nitina Sinha te chena in en thli thlai tura kalti zinga po hian police ho tulian tak tak SP le DSP te po an tel nge a ti chuan Nitina Sinha te chena kongka pui tala an chhutchiat nuwa kongka an han hon meu chuan an thil mu chuan a thongin abar khai nge mai kongka pui epchi a storeroom omin chu storeroom kongkhar kar tang chuan machine tu emo lo tlu chu an wa muta a alandana chuan nuber renu izok ani ti athua matangin achung da chuan an shemaya mase an hmu hian renu hi lo chathlafil vek to in an wa hmu hian alua mun sangsanga hliama torba ka abenga tangin thisen achuak na sa hle ti hriat ani a alandana kutwara boral nge ni in alang tin heng ba ka hian ataksa mun sangsanga hliam te naw de te po ani nual bok ani hetia renu irong enfel na le ti tur sangsang te an ti zo no hian police chuan in chungbel chu dapna thokle in nu chuin an kalpui le a anin chung bungrwa le electronic lam bungrwa an hmu ang te po zerchiana nei zelin miswal emo rogro emo chetna om nu ma aom le omlo te po ngun takin an zel boka amai ro chu chutiang lam thil kai hnoi tur nu ma emo engma an hmu lo thung heti lai mekin renu I pasal Nitina Sinha ero in chunga hian hmu ani ve mi alawa chu chuan police lamte ngei tuana ti boy ta devin anu pui zok ruang hmu ani laya a pasal hmu ani ve lo ta chu ani po hi mundanga miswal kutwarin aboral ve ani police chuan an jing dewa amai ro chu hei ero anrin thu mai alani awangin
chobde chila ma han lak wak ngeina an hrilawa ti chuan SP Haris Chandar chuan police chu thupek pe ngalin mobile location an chui che na report le chumi mila Nitina Sinha chu zong torin thupek a chhuali a kan tarlan tak ang khan Nitina Sinha mobile location an chui che na nanung bera an veng Noida sector 30 laibor vela tho chui chhuani in chumi ang chuan police chuan Nitina Sinha chu an zong ta chara amai ro chu ngun le chik taka an in le avel ba ka veng chung mun sang sang fangkwala zonna an kalpui chung po chuan chuti mai in awm na chin an hre theilawa zanrei tak thleng police te hian zong ma se mason na nei theimeu lovin veng chung mi tela in an hmu lo thu hlir bak police shil tur an nei silawa amai ro chu SP thupek angin Nitina Sinha de chena bul naya CCTV camera om ang te po zirchiana neile ni in heta CCTV an zirchiana hian police tamtian ngai dan an nei tharle ta hlau mai an zirchiana kal zela darkar somni paliliam ta atang khan Nitina Sinha hian an in a chwasan mi alauti an mu chuak tlat maya chutianga rei pon chok mi alawa alo om chu achan engemo om ngein police chuan an ngai ngal mi ataboka atira khan khoya emo miswal kotwara boral ve torang ina lian tak nein mun sang sang andap kwal kha ania amai ro chu an thil hria chwa fin fia tur chuan zanrei po soilovin police chu zanlai dar som pahni vela Nitina Sinha ti in lama kaltum chuan ro manna siam le ta zungzungin hetia ril hnel na lian tak nei chunga Nitina Sinha ti in lama an kal le tum hian Renu unau pa complaint thelu tu po kha police en kal ve tora kautel ve in Nitina Sinha te chena lam chu anwa pan haule ta ani anwa thlena indapna an kalpuya changa darkar khat dot nu chuan Renu ruang mo ani tuma in chung mun sang sang andap tum khan an chau ka sira store room atana an man pakhat jok chu an lo dap lauti police pakhat chor sha chhuakin an ho tu te chu a shilta a chuta storeroom pakhat jok an han hon taka chuan an mi zon lai nge Nitina Sinha chu zokmo foin bongrokara chuan ngoi rengin alo thureng alo ni a rang takin miswal kotwar ve tho ani ringin police chuan an zok boy som zui ngala ma se chutiang alo ni tlatlo Nitina Sinha hi cigarette he mi ni in an hmu chwa tumpo hian a thonna kyang vela chuan cigarette bomb ruak le azuk bung to de chu alo om noi maya tin hengba ka hian mobile phone te charger te thingpui lumna bel te le electric heater te chu storeroom chunga hian an hmutel boka hetia police ten Nitina Sinha an hmu hian jinglam dar thum ari to nge nge ya chuan Nitina Sinha chu aumna tanga an lak nuwa thil om zia le thil thlen dan zo ngal ani a ani chuan miswal thil ti ani thole a sahim na zonga biro ani tho in a chang maya hemi hnu thil tru sang sang te anti fela tanga darkar chan me hnu vela Nitina Sinha chu police station lama lak ani leta ani police chuan thu zo fiana sang sang nei ngalin Nitina Sinha hian anupui borol na chungchanga miswal thil ti ani thole asahim na angai to awanga anupui po chan theilo ani tho police chu ashila kum upalamte anni to awangin police po chuan athu soi chu thil ni theya nga in anupui thina hian chutiang taka 100 hnel na emo an nei lem lawa amai ro chu an hnu chui to china le police lamin anin chung endikna an nei tum khan chutiang om hnu ma emo miswal han chen na om hnu ma emo engma hmu an nei box si lo lai chu police lamte ngei to na lepeng tu pakhat ani loi si ani kan tarlan tak ang khan renui ruang hmu ani khan aluwa le ataksa mun sang sanga hliam te naw ni nualin thisen pu achhuak na saviau ni in police chuan an soya chuti lain chhuata ero chutianga thisen han bono emo han kai deu no emo hmu tor ero a om lo thunga heta tang hian alanda na poi khoi tu hian chhuata thisen kai ti chu tuala tha nuwa a shufai nia ngai mai in adik ngei po an ring hle a chuti lai chuan renui chungte lama tanga norna na satak om ve mek bokin chuta chuan renui chungte hian an mak pa Nitina Sinha chu renui boral na chungchanga an rin hel thole amo phurtu ber ani an rin tho police thena an lo thlen ve mek boka hei takhi police lamte makti poni in rin har an ti hle nge nge
chu mai ni lovin chung kolam ngai tha theilo na chan thil pakhat an soidan chuan Nitina Sinha le renui te nu pa hian hun engi mochen atang to a inti thiam lo na an nei thole anno pakar bo rak po achhiat le tho chung kolam te hian an soya heta hian chung ko ro chung chang le ram chung chang tho chu anin ti thiam lo na chan lian ber ani a hengba ka hian khatia a omna chin an shat lo nuwa police a complain an thelu nu lu khan a mobile phone po a switch off thole an biak tlang thei to lo thote police so an shil boka chutiang bo rak kara chuan Nitina Sinha chu kilsang sanga tanga thu zo fiana neile ani a ama iro chu renui chungte lamin ama ril helna anne chungchang te chu nasataka phain atang na savya maya ma se re atang theitangang lawaniang anu poi khuma amu hi lai chu lukhama amai a hup saknuwa chhuata pai thak tho soin ama thange ani thu apwang tange nge ani ain ponzel na Nitina Sinha chuan anu poi nen khan an chen in shale shalo chungchanga anin mu thiam lo thole anno pakar bo rak a that lo tho soin chu anu poi a tha chan ni na soiboka tin khatia anu poi renu e a tha nu khan renu i laptop te chu on sadia ma lo da in dokana office kalna na a manchin motor chabi ba ka mobile phone te po ada thlap boka heng zong song ati chan a soidan chuan ron mutu emo an ina lenglut emo an om chhol poa renu i chu khoimolaya kalluk anga lantir atum wang ni in police ma hian a soiboka chu mai ba ka Nitina Sinha hian British passport anei tho soin chu a passport mang chuan renu i atha tuk loka khan British lampan atum thua soya ma se heiero ati hlotling man talo ni in alang azan lala noida police hian Nitina Sinha hi a ina storeroom chunga mun pakhata abiro chu anman tahlo ani kha police lam thu chhoina tarlan danin Nitina Sinha hian noida a an in chu amma atanga shal adu thu anupui renu i alo soipui photo china ma se renu ero apasal thutluk na siama lungoi theilavin anin chu shal arem tilo bur thunga nima sela Nitina Sinha ero chon chutiang kara chuan anupui shat puilem lavin anin leitu tur zong hian misang sang alo dor kwal nol to alo ni a chung ami dor te zinga pakhat phei chuan Nitina Sinha chu an ina kalchirin ram in le sakdan turte an lo sui dun to a aman thua po thutluk na siamin crore 5.70 a in le saktora anin biak rem hnuwa chengno somnga panga lai chu Nitina Sinha hian an in leitu tur hne na tang hian alo la lok to nge nge a amai ro chu kan tarlan ta kang khan anu pui renui ero in apasal ruah mana chu atom pui theilo thung ain ponzel na a Nitina Sinha chuan noida a an in chu shala afa patna thona mun America lama inbin belve adu awanga hetiang malata ani thua soiboka heng thil sang sang awanga hun rei taka tanga in muthiam lo ta chu an fatiba ka chung khat nai vai deute po in annu pakar bo ruak a that lo tho hi an she fur hloma tin kum upalamte anni to awangin anin remle theinan ti in chung kolam po in theito pan chwa china ma se chutiang ani mek laya renui ruang storeroom pakhat zoka mu ani taka chuan a pasal an ring hlel po hi a om via ome ti chuan Nitina Sinha chuan anu pui chu adu dan ni athil tum ti hlotin na konga a kong dal tu anga in anun na lak sak mai lo chu atan kong dang oma a shet lo awanga that ani thole an in chu shala America a inbeng bel tora ngoi renga kal atum tho police chu ashil boka soita kangkhan Nitina Sinha hi secret he tak ni in abiruk na storeroom a po khan secret bomb ruak le abung tam tak mu ani a hengba ka po thil dang amamo tur alo da nol ani kha police zona chan na a khang athil lo da zong zong te kha zan khatla tura ala khom ani thole pon chwangai lawa hun a man theina na arwah man na vek ani thuwa soi atir lama kan soita kang khan renui hi cancer nat na nei hun rei tak office po kal thei to lo ani a kan thulak na in atarlan zel danin renui tha ani ni September ni som kumsak ni somni pathum jing lamdar somvela khan anin le saktum to antes bandari chu afa pale driver shwain Nitina Sinha ti ina ankal niya tarlan ani a chumi chumpo chuan
an in level Nitina Sinha hian lo fan kwal puin room sang te po an in kwal veka heti line anupui renui ero cancer na vei ani awangin engemo infection a om takin ti thuwa room sanga amu thina chu remchang ala in Nitina Sinha hian antes bandari te pa fa room sang a en kwal pui tum hian an storeroom pakhat zok anupui ruang adana chu anupui kan survey mek na mutna ani thosoin a en pui launia tarlan ani boka ti chuan thil thlendan kimchang police lamten an chen nu hian Noida police kota ni chung Nitina Sinha chu aum ta phota chumi hnuwa kota inlan tir ni le in ko chuan twal tha thoboi ri tak siam sakin jela dalu anita ani